Nā kaunui ana Laura Cagle ki te mahi waiata. He kaupapa whakaherehera me tino harikoa hoki. Kua whai wāhi ia mo tōna reo hei kaihaka mo te kaunihera o Waikirikiri. If you've got a little mini whakataetae going on in the singing world, you can have maybe a little bit of a serious whakataetae in the professional world as well. Ko kei ko tērā I uru atu ki te kaupapa Big Sing I te tau 2023, te tau tuatahi mo te kaunihera o Waikirikiri. I tērā wā I haere ia I tōna haerenga reo Māori. I was studying Te Reo Māori at the time and I thought, oh yeah, ka paka, I really want to join. So I went along to practices and like a few weeks later, the Big Sing. I think the Big Sing is all about the hononga, it's all about the connections and just building those relationships with colleagues across Waitaha. And that's really difficult to get in any other context. So it's like professional connections and singing and uplifting Te Reo Māori all in one. No te tau 2012 I tīmata I te Big Sing mo te Kaunihera o Ōtautahi, te Kaunihera Taiao o Waitaha me Te Rūnanga o Ngāi Tahu, hei kaupapa e pakaru ana I ngā tau ārai I wainga I ēnei kaunihera me te iwi o Ngāi Tahu. Ko tā Ross Pāniora o Ngāi Tahu me Ngāti Porou, he kaupapa hiki te wairua me te taumaha o ā rātou mahi. I ētahi wā ka he haere, I ētahi wā, nā te mea e tangata e hare te atua, ne? Hei aha te imera, hei aha te waia pūkoro, hei aha e rātu, ki au nei mahi tērā ngā tikanga o ngā mātua tūpuna, nā te mea ka tae e koe te kite I te tangata, ka rongo koe iaia, tōna reo āwaha, tōna reo ā tinana hoki, me tana hinungaro, tana whatumanoa, ia koe e kōrero ana. It does make work easier when you have those connections and realise that we are more than just our jobs. So, koina tētai mea. Nō tēnei tau ko Ngāi Tahu tērā e arahi ana I te kaupapa, nā aha kua koai ai o te morehu Elkington te tāne anake e tū mo te kaunihera o Waikirikiri, ko tāna he maha ngā mea hei whakanuia. I haere au ki te Big Sing I tērā tau, e ni tēnei tau, kua piki ngā nama, ngā tangata kua haere mai, so e hariko ana hau, e hariko ana te ngākua tikiti, I te kaupapa e whakanui ana. Kei te mautonu mātou I tērā o ngā whakatau ki Ngāi Tahu, tērā āhuatanga hoki, āroha ki te tangata, ahoko ko wai, ahoko no hea. Nō reira, I au e mahi ana, ka aro au ki tērā o ngā kōrero. A te rātou ko te kaunihera o Ōtautahi tērā ka hiki te kauai o tēnei kaupapa. Hora kairangi Nicholas. Tahu News. Ko te reo